Santimanso TV, ya somos sompa. Abraso said Jumedia once wa general mena agent higher man can a mono at the ebaba somo. Sabre no nine abo upon one sima and crop pepe. Not just a brewery Sunday, not just a Santamanso TV, ya crado. Say a in summer agent high general mena. Now obi bia aswati the umpo one tea and yet eba somo, not just say obia crado. Not just a war train. Say did yes see no ebaba ababa somo. Yenemo esha, the not just in summer apostle yaman. Na mena ye dwada idea na chese efri memene da ene nrada kwasi ama se efri fiada nwumre memene enra kwasi ene anopai kakra nsema asie no na chese ya chebre nya de ababa soma nya basama da ja na mo ne ye atena na chese don hwe ba ko entam de ye de ensam nyina ababa soma kama sade da ne da ye no ye de nyankopon ase ye weekends wo de yakọ asan e de ababa hyem ne da biwa na chese ye de nyankopon ase sanso da nanom nyina so ase omo ye chidom na da ne da nyina yetimi eba ne enemo eba bedi inkita ho kama no na ene yensama ye de eba ba somo ne de edoso epi se de ka ekran ye no ye bakwa akohwe kojon cancel when ye wonya accident ye weekend simu na ye yakohwe na afen so yakokwa kuma ne wo no so be cancel bi efa kojon cancel when accident a wenya no ho na afa ye de wakọ keke fusu ono so nyimtino ne bless wono mo so nya account kwanhia na chese e kame asa na watwe de ya ka kwanhia ne yi nkoa na ekokọ okoso na afenso ya do bakọ sante he no penso so akache na de nsem ye fi wona mo aba abesom we ene nsem bi ka ho na chese me ne nwa be ma koku ye ba be je emubre na ya be chichi mu achrewo na wa wonim de ekoso no wonso watimi ho no de ekoso ya che obi bia koku na hoye Chidi ampokwa mbesa yado nina na nama da romantic memoye yede nyamia sa no pen anwume de wani matapa wani me fedodo ado didie ni bibia adum sebi emubu bebi senye sikani yonko ne preme ohu be ye fe ohu betowa asumdwie sebi wasumdwo kakra so wana nipadua no so sesa na adwendwene do so na nipadua no so ye ya so adwendwene do ye den do sa we dey nyansha se kwakwa di kan atu ye mfo timi di se dwumadie no ebe ye kama pa me am de dwumadie ho chia me dey sweetie na down kwa ye dwumadie na etwa bu YouTube live me sho ya no wa share amayen for adwenture na efa comment section ho no ya for din ba bia hwe ye free no ekuo no me breast e be kan ne nyina e de ama na subscribe ye dwumadie no nso e de amayen ya ba show o sponsorship bi o advert bi bibia ba so ye asantemanso ba wo daru ma wono meso wani die mu na ode wa frem penin for 0244961189 0244961189 numbers no so the screen so na wa frem penin for baje so kama na ye na wo edi nkita kama ye hye ye nsam no asedia na chese weekends na no memne da ye twam ye eye kojon cancel lewen a wo ye Ghana sini twani a wa geni din pa awa ye man Ghana me man Ghana mu hanko a chese ye ewiase afana nyina de kojon cancel lewen ageni din so ye sini twani no wo premiere ne movie bi ato ne dia country called Ghana wadi kan premiere no ewo enkran na chese wo so be premiere no Kumasi enrada na enso memne dai yenwa be ma nam kwan so Kumasi amakom na ne car no ekwahwe asekaka de nyankopon ase sabe kojon cancel when free mu nemu popraye yenko hwe kan kwanhia no se de siye
Abusia kan kwanhia ye nnuaba makwadwon kansa lewen de ekwahwe asia no no kwana asefo na arewo kwaku na ya hwa sade enye be amakum ha yawo ya makum ha ya na kanetimi akrash sei se okọ you were saying Ellen White papa yi no yeah and na was obese no culture so Matilda so de kaka aha o ma me we kura ne papa we kura o ma me no kra o mu nyina so akwa say British na artist as Ghana fo nyina ni mu ne de na se was ko joko pi na sa da na so na no premier na yi ne country called Ghana o tech auditorium wana se bi ya ho pepre on se bre na ye de ye adwuma ti ya ho pepre na mu na ja nkwanhie ko ye ba na nyame ne da na se se bi nkwanhie bi se si ye no o ye popular pa na nka je che sori a eboni ye na mo na tim sa na be ye him be na nya ko mu nyina ye da twedi ampompa mi ase adum nyame ene ye da na se mpaibo a Stephen Adum Chedua the leader of Philadelphia movement so na se kwadwon kansa pastor nti mpaibo kakra nyame ya adum ye de no koto emergency no mpanifo ne nurse for no doctors for wo hwe no ba Nigeria bibia e de ema no anwa se mesa wo mu no suti kwadwon kansa wabre so di kan premier no wa kra wan sha dan je na ho me bia first June kra bosu me die me esunwan die nti akoye ase ahopepre no odigi ne djuma Ghana no what I say Ghana no yempa de pa what's the deal country called Ghana bae no kwadwon kansa na ebo ne dawuro what's nka afina Ghana fo nke be so sinim ne epija because Ghana di na yedai eda so nti nke be so sinim na nka at least ya promote ye share links ne ade se de be ya Ghana so nkrofo beti yenka wo he be bia Hollywood Nollywood mu ne yima tie nkrofo tamamufo na na what you say very good no more support ye di nipa na chichire kuro di nipa na ya ade bia wo so so ye nipa nti nka eba se ne was Ghana for na so na so china bu se we cassette ya we yi se ye na so ko dodo na che mo che say wan fa Ghana for celebrities na we but me media ka meta say Ghana ne Nigeria ye nyina ye bibifo mentwa no sweetie two sweet anan so we Ghana ni di she aso Nigeria ma mu not easy ni ade na omo di ni choice ni nka say we Ghana ni enfa ekrom ni ade ni 7 preduasa eye rule bia ne de oba be play enti wo hwe nipa we na betima play we be ma movie na ye interesting wo so kofa nipa na ye de mo de ne ba enti so ti de kwadwo ye ne fon so bia hye de ne ho sabi obi bu bi so so de ja bibini a sapi nipa no san hwe akiri nka wo ba no wase no enti kwadwo na kwa ye se o ye adwuma mienu o twesini no sabi wo pese ye papa na Ghana kuma would na collapse no nka se gina enso sabi ewiase no wasem ne waduane ne ni wasem de bia me kan se nti kwadu wo huna man nyame yeda nyame ase se bi previous nyame aso my no one you na just say to also kwadwo kansan lewen ensemo na just say abra kan kwanhia no esi ye no na enkofo bebre ewo honom na yenya ekwan ene emu baako atwetwe nkomo ma o kire ye sade esi ebae ne yenkoni enkotie bi mra. Good morning. Mpacho hoye. Yeah, there are any go answer. I didn't see you. I was just coming. Me a couple times here Okay. So I showed a calculator that I was turning right. Left, sorry. So me turning and I'm who said, me share mirror and who said there was a car speeding. And we decided to maintain. But I was already in the middle of the road because not maintaining that. To me, yeah, and I'm who said I'm woman. To me, very pushing the car. So I was in shock, and I'm here breaking it. So the next car they facing on a crashing. And so I had to drop. It's like oh, and you know, dear, what about car in the street? But maybe I can over here. Thank God for your life. Because I was literally shaking. Me, my baby kind of practicing. Now, if you make me. What to say? I'm a close stretch. I'm a close stretch. We stretch for me. We need to African time. Maybe Francophone. You know. Fuel station. To me, higher for to me, short. I get on who says speed now. They ban annoyed. You go answer the payment. Me nice inside you. To me, share says the moon said, "What's up with the car and the because of speeding? What means you are breaking?" That watch car over there. Yes. That's how car you bring. No.
I don't know. You can't rent a car. But he wasn't in the lane. Until I said, what will be on number? Abusiana chasa ebra kan kwanhia ne sie ne nipa a ono so no ho kan kakra kwanhia dan bread pizza eni nya na ene no etwetwe enkomo efa eye kan kwanhia no eho no ono so so nsema o kan ye no ena ye nyina ye de yaso akwakwate bie no na eno nkwampo enkoda no eye nya ba ma kokuma no ono so esi ne twene achase mo no de wobokodwon kansa le win dia na chase wobokokuma no de wo mo ya yonkofo pa a wo mo sini twemu pra no mo ta e play rules boom ono nso so ne nua bema na epra oya ade wotimi to anamon ko hospital wo ko share no eda chese wode kobo odomu na kokuma no nso e kan nsem bi efa eyele when accident na wanya no ho yenkotie bi na yaba be pense ho eti de onyankopon ase we ne mame hu se de bia no me ka kire nipa se nipa na mwi ase bata hoden ye de eni ho fe na efe nyame ne boy ho ba no timidi ye de ekoba already see na nyek enkran ni Kumasi kwan so na happy you aye amokom heya ana de see ni see obi betimi akra se me kwaba de bitimi to no the camera bi adabraka ye wa adabraka wo Kumasi ye wa adabraka wo Kumasi asa adabraka ne wo Kumasi no kodua ka ba ku dilem awonye ni le ana wati esi ekwan ma wayi afa ho traffic no ana nipa na ne traffic no se won se nipa na yi afa ho no o start se wo complain akofiso memo a to start se wo complain ai o yi afa ho o se in terms of yi fa ho a wayi afa enye ni le mu na kese wati asema de oba no ana de ono so enim se ne kwa no so ya na dwese wonte asema ne nye de emma some mu no yo ma dwese o mbeto o mu ase ama we yakodi ni le mu kofi aso ma hyehyɛ ho ana ka ne kosi ai wati me komase ene kofa problem by sabi ebi fa ho wi ebi na try accident bo ma nya long journey it is already kodwo ma accident na esi ye no na hwe se de Benz no apim ye na Kofi Benz o atimi apim se ya na se nyame abo no mo ahode ne wo mo nkwa nyame ne yeda wo mase obi de kura mpo amoa se but wotimi ayede e plan ana se obi kura timi fa ho yakohya no oji emergency nyame ado eye nti yeda nyame ase ti de tema me video we nyina ye wona epekodwo asem na akoma pressure abeto won so nti na mama ye sa video we se obi mi ka se obi pressure ne pressure ko high because opekodwo cancer asem opelere asem ya ko hospital ya ko di more than 2 to 3 hours we ye sa de ni ko kire premier no be bia mo premier movie no ya ko tek ye de ni ko ye de e ko hwese de na hotie ti erade nchira obi bia mama koma ahuru ma mo ti ni suo ma mo ha ma mo tete ma mo ni mi de ekọ ebi obi mu di comment beba ebi ka se o yesi na ni sunte no ebi kura be ka se o yesi doctor kura hwe no I say yesa de ni come emergency room ani ade no nyame adom ne ho ye mo na me ye video ya ma mo se kodwo ho ye ye nyanum actors bi ni actress bi pressure da won so kodwo ho ye kodwo cancer ho ye ye ni joba mo ene joba eni joba ena bashe mi amini pa bashe chechiman bashe ena en cancer Collins en cancer onso nyina mo nyina wo US ena ye no mi na eto aso ayede akoba bia ye koye premium ti erade nchira mo na onka obi bia I love you I kiss you we be testing ti ye Abusiana chese kwaku menu na all church kwan accident no esi efa by kwaku we the wa wonu awu nail kwaku na wakasa no kwaku ye hwe accident no ye hwe le wen car no le wen Benz na ye kan wansa wutumu sa nya car oh se Benz ne board ne Benz roughly home use kura na baba ha no be
300,000, 250,000, which is 2.5 billion. Wow. Yes, it kind of say, I say. So, I say, you account the ball can. That's what the 12 for crying. Basico, that yes, and maybe I'm a back. When I'm young, I said, Uncle Packins, one and Simbia. I said, the see any DSUT. So you didn't was as you were, me de be a mecha. Me so wa, and so around to no papa. Sir, what you say? I wasn't so told, said the baby that to be a baby page now, over Kai baby now, free. Yes, baby, I walk on. So when the Kayan Kai baby, I will feel quite obey your baby. I walk. What you say? In Janamobia, will be too nice as you use. What's a walk Kai baby? I walk. The Metroati say one Kai baby, I was see a minute in a baby. You see, I say, I'm Kai now, watching a very emotional. There be a kind near the NATO, net and Neno, a tremble cranny for your watching. You who said the Abra will be said, I will find to me one very best in the term. You be a best where Jimmy say, said. Penny good present, what dear? What did Jimmy opinion? Very good. Indeed, dear, let me hear me or I like me rating 10 over 10. We had 20 over 10. Peja Kuma Ghana movie. We find Nigeria for movie on Netflix. No one is supporting what I say. But also, Ghana was saying, and so Ghana was a entertainment aspect. No, a binding fan movie PM. Into acquire more Sikawa movie. We want to see. So, Baba young contact, a big plan to beat matter. As I said, baby, it takes a bit of baby. And so, Ghana and tea, what says can I age, man? And maybe more can eating on the studio. I could just share it in morning with me, personally, would be criticizing on a movie in your film or for him. City. We now be person in Panama planes, and I was in the America men. I go for beyond in the Panama Piliculana. I know the rules, and dependent person, the man said, be or no natural deal, or no to take part into your bay. Said the Ghana David Wetched. And I Ghana David Wetched, and Ghana for some one, and you ask for the moment, Nigeria for a class, a woman. In Nigeria, also for him, movie almost dollars in Africa, in West Africa, dollars in Johnson for her. Now, said the woman crop for Ghana for a year. I didn't say, Aki and Popomone, or the same matter that sorry, you may in for guests, and they said in a Japu, moving extra day, what I to see every year. But you mentioned, Yamma, baby, I don't Yaman count. I won't pay out son on your mother, old Jennifer Ghana, Nukuma. Any it was so dear. Lowen Crona catching, and that's why I name it na onya accident no memory da na just say enra da kwasi na all premier the movie no e wo prempe assembly wo Kumasi anom say ya na otimi kopie hospital no na obi anim say the accident ni see ye ne de wontimi kwan pagya ne mumpo na campus ne premier no kra watimi abase na so asedanka nyankopon otimi asori eba ne premier no ase say ne abandage ne mama so na ne honam kakra bi de na so omode won kwan de otimi pagya ne mu eba ebuso yan hye abra Lowen etimi epagya ne mu kakra na odeba ne premier no se Abusiana just say premier no na Lowen etime kwase no na just say premier no na ye memene da kro na wonya accident na nwumre na o premier na just asedan kenyankopon say wama na nkwane ahoden na watimi apagya ne mu kakra no watimi eba eye ne premier no ase na oba ye no woya ade otimi ka bibi kakra ewo ne premier no ase abusian nkonyi nkotie Lowen enum asem kakra ma adumo Idikai meda onyankopon ase sende ode mabaka monsa
adom Nyankopɔn anama ene metiase adia adom Nyame ayama me no ebura adwen ene ntiase so em se adom Nyame tiase no memre enyansoen nti madam ase Nyankopɔn hyira adɔfo a ɛbɛyɛ nyinaa nananom nanahemanom MP Papa Mr. Collins Yamisha Nana one akoswahene miame nana kanya asemahene one ne hema ene mperemfo amatwa ahye nyinaa mo de ntinye asenkan ma memba es mama enye yi pinampo nim se program no emma so isanse de sie no nyanyame Abusiana chesen sama eye kojon kansala when it me kan e woni premier no ase eno no kwaku we dey yemone tiawa kakra bi na chesen utini sama na chesen ye Philadelphia this year usichi ya aduma oni ajeso adumara kwa Philadelphia ni ajeso adese kronkron ni mamonye so me nyina na meta akwosra o me ni sister ba kwa abnasewa nso wo bo abnasewa me chia o ono so ada Roma okobi ho ezi wasa atwemi nua be ma ba kokora kan me chief nti abnasewa ne Philadelphia busia mukunu wo Canada nti ono na akwa asori ya de mpa kokakra na ne metutu yi na wo so abnasewa sa atwi chief na wo sa de chief ye ekwa so nti abnasewa chief na ebusuafo am wo bo mu nyina so bia mo bia chia mo pa yo ani na ya to aso dia ani na Philadelphia eye sofo pani eye sofo 7 adom cheedua wono so ede na no disembi atudwa enrada kwasi abo mo kwa asori ede fa eye lewen accident na awanya no ehu yenkotie bi na ma de nyame beyo a ni pentiment ase eda agiwaye ne nyuma nyina awie ansa anopa wi ne ma na nkraba se Madam Minya first call Levi anya accident ama ya rational call emergency watori mum very critical very serious mete ya na me share soro ana me stress nyame to me fo nyobi na ya wo nyame waye so de wa na o hye o ho oyi o ho aye e hye o ho enumonyam asase so ne de waso nyina ya ona senti aso yan ya kwanja bi na de ama ya sa wo bedue ya so edi wo hen enti wo pe na enya ho yes me friend number obiamfa me ohani asande video so asande said ya ka ye na ya bona bo modene ko praise the Lord. Oh na call fra brochire call free ha call free ya dia na to ba no e dia na to ba no hey I'm say yes and rana me hunu say lewe ho ka jamamea hey me tuma kan the plane say me kwa kota na chi asre nananom nanahima Philadelphia adise nyina monko jamina menko time ba na chi ananyankopon wompene so ana yo sa wompene so dia eniana ebe yo owu asem so pene so dia eni ebe ye so hwe
Me go so fra na ye fra me free ne ho. Dear nurse at the sign. Yes, nipa no, maybe sa nipa do sign na me hu se de cars me enu aye. Yes, nipa ko be yensia. Na me ba ne te sign. Yes, ya de nevura mu ho. Kakra tina ma me bom pempensa. Me pesa me tenenka fe mete ya yase ontumi nkasa enti ya de ne kwahye afidie ma hwe se bribi de mpa na akoso wo honam duanem ewo mu ana menya call se da ma obonto yam. Amen. Amen. Yo ya de naba the number to recovery word. Okasa, or say I, or no apostle person, no Okasa. Very good. Oh, and yes, now one I can home sway. That's Dr. Fogo be so. Okay. Kakra menene kasa ya. Sane den sebema. Soshe no. Ejo passe. Ese dia go pese ufrudu se anu ya na kese. Entende soshe no so. Nen soshe no so ya na kese. Na menso ansa na mebedu na kesi muminya me sohwe na sebe media anya akwanhia. Amen. Praise the Lord. Namom dia to me ano media minim se esno wode ya ato woi me passe bofo pa na davroma enti dia tebia wo be passe. Prekopena tene baby as a program no kura masobio. Natural said the Obanyan sign. Amen. Amen. Na me metre said program ne die ebebaso. Ebebaso. Amen. Want to men sorry kura me amekwa ma na emfa botoya momrel na hunu se de atebia lewin so bia eno kura Philadelphia for the So bia no dia Philadelphia for nkwa de ye do na chese Prophet Stephen Adum Chedua so for penny kwanchefo a wono na wada second chance sorry ano na yekote ne nka no kwaku be de yemuni tia wakakra bi wotie ne nti na chese wodo le wen pa se ne bano no wi ase obia epa de pa masa le we popular kakra nti asori obi wo hono ma bia le wen kula ho se nti obetimi ne na kwa asori se na akodi ne baby obi kula le wen ye ne ne de kwa asori fe ya na ye ndika ya ho wa ho a se obi owu di sa ne tambia na abrebia no wo ben no abre ho kwati mi show so ma wutimi de she ho kwan san se uni sika kula ho le wen ho ati me ho sere ni ade na papa no so wa kire odo se bi na do je papa baby a wo bia na kokon hia wa kire odo pa wo dem pa ba ta kwadwachi from day one abena se wa de wo hwem ofie de bia me ka asem we Sunday pass abena se wa betena fie o ne ndi so bolo won fani agolo onum bia ansa na wakọ ne se de chief so enche ko e be bono sofo so abena se wa na twe ne koye enti suti eye se bi na dum Chedua the voice of God why papa no me pena asem ya de hwe adoye bia papa ne ye nimire bia ekoma suti nya nsem nya na eka papa we nko na timi jeje collection e wa so dem na at the end of the year na wache
ama no so man wa wo ni bi beji bi wa oye papa ne de enti ye da Nyankopon atwedi ampokwa me na daroma na loving it me fa no ho ye den edi nti yemfa se dama de Nyankopon sa me na afin so ade ba ko so ameka ne se won se enkomodidi nge na ye interview no se e over speed na no de de ba yesre mo ahwefo kodjon kansa nye obi ota ko brika se brante ni bi no huni se na ya asem na esi mate o free Ellen White papa yi na stadium no mo ye no nti amakom before so be TSC traffic light no ne ho press obekom Matilda so ma me dia sana wa ba aba be ni premier wi no sa me me ka na dwumade be na ekoso gbanko pio so ase bi nyina ye nuafo ayi so akoye nkoja me de ewu a wabegya me so bu abesi bu ma besi sa na akoye nti so akwasere Ellen White na okosara Matilda wo so ka no dwumade ni fati ase so nti nya sabo apayo shada nti wona ase bi predia sa le me over speed na den mo ke kan se bi etesa no le me nya obi a otesa nti ya pepre ene de ba e wi aso so obi aso mutimi pepre no ma ne ye ni me bi ase bi ense fata ya da nyame asese nyame de ne nkwa asache ni nyina masada ne de ba manya nkopon ye to so de ana tese ne nti ya nya ene se accident na esi ye na ya bofra wanya mfin hyamiensa etimi famu ahwere ne nkwa areho pa areho chese ni na ye nim se owu bia anim na akoba ni se ne de na chese eye ni ji asan areho sam minim abofra ni wu se ne wote ka ba ko ne bepem le media ni mudi ana se ball no hoso dia allegedly enim se wo ote ase se ko ma bi na beto ndi esrahefo empampai bontale wi achi dan se obi kura be kwa kan Ghana ha ni kasa wakuno odi ne kwa ni se odi ne kwa se ono bibebe nti bibini di asem toa ye beserew ena manya ne ntia kwampo se na akwala ne te car na ene le windi ni nya accident no nti na meta se ne se no ya akwala ne kwa ne fima na mo anom kan obi ya prepare akwala 3 years di what is here ti se o mai bi ne me ba chief ya o tifie na me ba chief o se bi mpreduasa o te ka mu kura na homodi ni no mpemu ambre nti by force na se bi ya ne bokopem akonya ni akra what is here nti na so mo maka ndo mu nyina nya asere na sound no the way aka be si akrash sound no kwa beti meku akra no kwa ansana se bi usha nti yesre na wo abofra ja wo abofra no nyame nhyɛ mo den pa ya kodwo de ye nyina nim kodwo ene kodwo ananti ache papa yesusu nyina ba adwuma na obi ade atete no menim kodwo papa wo nso nim yi na enye sei na kodwo tie nti awon pepre ye adwuma na no wo pentima akoye na agya ne na se bi modihye na firi mu no Erade nshamoden on shamana mu mo bebre abusia ye free aya kwadon cancer lawen akache abusia ya bofra na wonya eye accident ne de edikan esidada ama ye nyina akwakohwe se de esi ekobae na ye nkwa se de eno so video no esi koye nam so ma bofra no etimi ehwere ne nkwa Eja papa na empom te saying me pastor radio domboko udi de saying me pastor me de abrefi betri me go for the Victoria nkatia Victoria me ma ya ko wate me pastor mate me pastor di fie be se hawa me pastor me ko si say yes woni afi me pastor ya me nana no me nana ni akwada de hini akwada ya me nana akwada ben ho asem na wo kan me pastor akwada ya friend no we are ampoma rate Richard onu na na ete car no a ene lewin ko hia ni mu me pastor wono papa na ete car no mu hwana na etwi car no me pastor papa na ete car no mase no ena akwada na film mase no so wo confirm nothing Ebrebe na kwada ni film. Me pacho fimu subsidy no. Tire na. Me pacho danu a. Enkwanhia no mu ana so kodu hospital ansa. Okay, we kodu hospital. Ye di ka ne ko anwem tina ya dey any refer no so e fa no ko confirm not. Emergency red if you wanna akola no ko ji. Well, ya ma oni abusua nyina ya akoye ya arechiche sem na o se ka kire mo. Na akola ne maame wei. Akola ne maame wei. If I told my only be say about I was so thankful and I was sorry I cried or call hospital. Na Richard ya wuyi wanya mfie sei. Ana wonya mfie sei. Mami. If I saw 3 years.
Enfie miensa. Mepacho enfie miensa. Akora no adi enfie miensa. Mepacho ai. Out front. Mepacho no no ba fa ne ewo. Semni binu no. Abusia mutie me mesre wa. Utie me na wo ne wo ba, wo nana, ana akoda nam na akoda no wonyini ya ma ne ntraka na chi. Mra e wo man mu ye tam ye man koda ntraka front. Eno de enfanto nche be kana chiri. Approach for say. Mepacho na esi ye no akwaye weekend ni ti enaju yi pa na em se wo mo me wo fa na me mate no kropo wo ma kwahia nti ati approach for no ko eji konfa no che ho no ma enso mo ko kire na no asem a wo mo di njuka ti ati approach for no kwa na wo mo ne ko ya se wo mo wie no mo ko mo kire ho ene akwala na emu no na approach for no che se nkwanhia da afiri hwan. I'm not the about process any will feel mean to get a warm back. Yes, one more quiet eba. Say then a ham pa, minim say Edenia bibi how question maybe say ubi intimacy. Then a ham pa titu and nevi minoka say. So I did a ham pa the say. And when she SC Nipa a woo. Na Sani panukura no all this speed ba ya wade be bo ba se care mu enti ebra accident no kura speed ye no so wo hwe wo mo yi na sorry we no man wo mo pen sanin kwa ya de le ko hospital na master any akwala na baby akwala na dro na ya be ko asia de akwala na be ko hospital no ye huru obi ya wo honom real lewe nkunkwa na wo mo jira it must be na board ono kwa we pure India akwala free ika no ball bo na wo sra don kwasha ne tra mo muame na me pe drop e ko me ba no ya den enko o de se hone de lewe nko a ene na chi no ye tie ni so cha sa lewe ne nko konko a matsi na wo no da konfa no che na me na me do no no wo no so da what the one out someone dear papa yan kan ho asem ya me ya pa yan kan ho asem Asemi nan kam se min kabi esanse na menti owuo wumchi na yesi agya mawrade wonu amma hu se owuo pie mu sa omo mu di asem na chi bi ben wo anka mepese me ne omo bedi nkomo na wo nhye da nimu yi de me mpese omo mu di eteze sa ka omo nyina akodi both place one police temi na se sa na me che me ba no ho oh na eba ne say ye wu aba mu Lewin ne managers no bi mu bi ana ne hu nipa bi aba fie abebi sam say de na asi efie bi be power show obia me fie na hospital ho so e o mo aba ho hospital ho na enra me tin say ye se da bre wo mo akọ na wo mo ko ye no makini nua eba ene da be nipa kakra bi ana wo mo ko bi sam na me dia me chi ya no so mo bi sa se yes ni na dia moa ena tie bi sa ye say ye ku nti ma me nua na o tamasi ba no ka che o mo se na busia fo no ebi ni ha empeni fo no se bi ni ha nti o mo do mo ncha na asam se akoye police case nti o mo de o mo ncha ma ye ngu emu ana ye hu ye beto ansa na de o no ye de aba but it is say no me wo mo friend say o mo ko hospital ho no we go for me no bi aba ho ya wo manya police for ne nam ya wo mo asa na wo mo ko mochre ho e ko akwala mani nti ni amati se no eno no se ka fe no wo mo ati a wo mu di kire ne bia into me enchire oh mama ya mabushani nyina ya akọ why me ka cho ya mabushani nyina ya akọ ade ya na se owuo ye nya boso a wo twesen ye yie ya bi akola mfie miensa de ya wonye mo hwe mama mo chi akwa ene hene mo wo hesi e ka cho se ni wo after me ba no ho da dia rich da dia watri ma akwala na ma na papa be o mo ti Ashtown me se wani de me ndano na akwada ne o papa na o mo ko hene me pa cho me ndano me na mini ha mo da dia me chi ya ne se na akwala na me papa se
wɔkɔ amɛkɔm run about wɔ baabi akɔgye n'ataare no obi pam ataare ɔkɔgye aba abɛtena akɔ ayie na wɔte da bi ɔkɔ abasɛsi a no aba abɛgye aka yi abɛtena akɔ ayie nti nkwadaa no nso wɔn ɔyɛ tɛwia ɛna ntaafoɔ na odi wɔn akyi nti na wɔn maame nso so ɛho mfa ne papa eti papa de yɛsɛ sɛ deɛ wɔn ti hama mene nti wɔfa ketewa no na wɔde n'akɔ na kyerɛ sɛ wɔde n'aba konya no kura no ntete maame no kura wo fi obi nim sɔfo wedi de ti da bi yɛbɛbɔ obi nim sɛ kɔkɔ nka ne nka wa ɔno kura nka wa ntuka kura nti deɛ yɛyɛ no eti maame a ne ba na free mu no wɔ Ashtown sisi yi ne pa to maame ne ba na free mu no ɔkɔ hospital ɔno a na yare anaasɛ wɔde ho na kɔe me pa to wɔne mu wɔn ankasa no wɔfire foot against school ni ade wɔfire no wɔfit baabi a wɔgyina no yɛ wɔsɔre wɔsɛ ne ho mfa no koraa nakoma ati nakoma ayi na danfo nurse aba ha bɛfa no a ɔne ne kɔ hospital sisi a Abusa ayara hosam anokwa asafam eya na mebisa se aso eya o man Ghana benkwa na sisia bem yewe ama Ghana se ye keka ko hemfa ehemfa na ye ni ekire a BBC ana sa asembisi a die wono no ye celebrity a ye nyina ye nim no no kwa na ye obiya epu kwa ne nchen na de oyatema mu ni ne de obiya yi ne se ya posifu we de menka sasabe se ya posifu se ya temfo se ya man kasa le we nko a na ye nyina ye ne de na chobo no ko ojo betimi aboa no atwe ne phone na o video o man Ghana ye ko hefa we ya ban na ma metu ye fonfa ho ana kwaku siti mebuafu udi so bufu ya me akola 3 years on say before you were adwen bi eno nti na o mo se bu bebi se bi ni o pese mu bibi ni adwen afa ni tire e tuntum aye de mentia se etile we nko na nya accident na obi betwe phone kura video nso obi betwe phone ye video aja nipa na wo no no le we mba ko pe nipa be 80 na aso ni mu aba mo so mo ni se anya ono nko na nya accident anya se o de kana kwahwe dua bi mu ana se ka mi yinu na anya kwanhia etile we nko na obi ye ni de na etile we cho se o mo maka ne de etisenke ye wo bi aka papa no so be wu aka ho ye mblemu le we sisi ya wo nkrofo na no mugina wono police fo e ba go nyina se bi twa biasa minim se bi wu adwin da nipa temu anka ade we nko mehwe no maka bi afa ho ebi kon se wasedi akora no ewu no e ma ya besi enewu so to say enko mo ho kakra bi kra enka kola nke be sustain na enka wo so o ma ja no mani nyina egu star no so no bi atwe ne fo video on star na nya le we nya accident na me gina ne nchen no anu anu bi ba beka we nyina ho hia abofa na hwe ne nkwa wi nya me ne yesre no no mfa ne cleanse abofra afi na no ye nika onso mo duru sa emfi na agro bi wa ne be didi ni ade akola so banyam wo be from the one aba fanyin sanya ko so wo be wo na akon be wi asanya mfinhia mi ensa ko kunya asam ketu o asem na chinyi nsi wo bi ani nti ye beti news we na mse dabi Ghana di arawo asem wo ma me fa so Ghana wo me hwa di ahwefo ye sere mu no kasa obinya accident na mprempren wo ho no ma nipa na oda ho no fa no ayare sabia bi ebe obi afa ne koto wo ni hwe first aid de na beje ne nkwa enkogina wo nkotwe fon video na nipa ne da ho na emoji etu ebi esi wo mani mu da obeji moto behwe wo se nye papa bi ana sabi wo de na Range Rover bi duro white mi otam wo to na ni moja nya roshi motu pa gia nka brandi omunyina gina wo na boy ne she gata mu no movie ayade ha adwene papa ha adwene sabi obi beka so ya na lewe be hwe me na me ka me na me di ka de to social media it is anu de ni na fimu eni me bia no suti bibini adwe de bibini adwe bibini oh god bibini adwe bia so etu o man Ghana wasi etime so san ya adwe ye mentality na wasi ya sesa no social media abeboa ya na se abeko se ye ham ebi se me hu fa so bia e wo so se nipa mienu na enya ka akwanhia just because ono na ya celebrity public figure nti no bia ede nani channel so say na akola na hwe ne nkwa nti mu a spiritually say heaven wo say de nkrofo kana akola ni moja no mo gina ho bia ensa wo obia benya so akachia san say mo focus ni baba ako na mo tam ne koye ebia mo fa akola na o ma me koye a ka ebia eka masa eye na ne ba free na misuma no ba tan ya wosan nyi sabi we ato no ne ba sabi waye ni kuna ye ni nua ba ma woni ni bedidi agro no etuti
Ayo. Yay, everybody shine den. Mame, everybody show them what they would know. Who so baby or that be a Sarah, this so best son ya rear. No one knows what me back on. Anya shake crown, also back on some. Jiddy say, ya dear, and so any jeff for you, but some shop, mamma. Tinin, we are Sarah, the den share say, or rather no and come out from one shot. So what a yes, ye be and so German and coupon one of the was a day amount. Yeah, twice some no so dear, nan ya the wo a free low when. Akache near the war aqua room our in some fufu Nancy neighbor come no master when you move a Dramedian our YouTube and so I saw ya like a Dramedian MIA. Shama for in shabby or comment now and I do adventure and before ya for Dean that they will share you free no MIA son I would or comment and also so account. I am no Casano any day at them near Tiniak and cannot subscribe to Dramedian and so a day at mine. Yeah, to us so dear not just say a year we can see their come as an accident and 1 year. Yen ya bear my a keke for so and I feel so blessed. Yen name so many na I am to four. One of my way my Ghana was here, one more edun Juma San to form a Tonyama, as a monument on an aqua air the pa. And no one near no air program be our Bremai Esikuma, one 15 months and more, what a Palm Junction, Quano, so one no, and will be a moody, Siba, Mummy, and so Konya account and I'm so. Emma, one more driver, and now Obri ya boa sabe, what's in me. Aka enchene egu yango he video number Bebo muno solo akwana odi bebo ya di ni muno ono so ne ka ni ono so ne ka ni Benz na ya sano Benz C350 no odi bebo mu a say kano wa free ni kwan mu abaye kwan mu straight oye overtaking wa ku ye nipa ba ko ama keke fosu ni na mu abubu bless na mu nyina abubu wa prepra ana ni nipa ba ko apra ni nipa ba ko apra ndi kan ni phone be to ko shesi tu ya ni phone adum Uza na keke fosu teme machi. Yeah, na keke teme machi. Ana bless so te passenger side. Yenye easy one. Wahayo pa kwa nini? Wahayo. Yam kanu kura. They say a scrap for Atomulas, Mamma Sumko. Busiana just say Benz and so for so and almost so the Aquaquena and Quenchana just say we can see the accident to be a baby piano, a Benz, Nessa KK for Sunny Bless, one most study on Mocano, a see a year and no. Now where and I'm so Emma Obian and Nitria, a quite fast accident in a see by any nano. Ono so no won mu hu ne nyina no na o church said ye esi ekoba fa e busan yinko ni nkotie bi emra ya ba ya beka ne mienu abom ne adwendwe no school eno ne me kasa no si keke mo modnana o me perform emma no na o ne bless emra nti ono ye se ono ane e de o mbeko but ono ti akra na me so ni wo kema nti o frɛ ni wo phone so se me fa o mu embre no Baby a oye wedding no. Nti ene anopai ahomachi be to say 4:30 and I mean sorry exactly. Or Starbite or Tema Community 8. And I'm sure and a bad fan and a co-fan. And a fair bless and on also so domi and a society I La Paz
Omiensia e la fa Suzy in bus stop wana ya park e wo go sistema e na eba nti ono so e beto yen nti na bless na down for bakwa ono so oni ni na me friend John Crowd ono so so obekobi nti ono so be kan ho a me na me twika no nti John Claude no te front ana keke fosute me machi ana bless to te John Claude na chi nti ana mkwanso ayekwa aka kakra me adu apam junction o hwe kwan no so straight a uhu se Toyota Hilux ni Mercedes Benz at the speed as is omu ko race no omu ba straight nti we pa we hu na we apa we hu nti no omu ba ni nyina no yeso ye drive hia o ma efri Accra ye kontie he nti Toyota Hilux no epa C300 no nti C300 no epeso o overtake into obedi ye ko Cape Road ni ye lane nti cars na wo main road ni nyina na edidi mani nyina e si fom e de ma no nti me maba o ta lane kura ba be parke before I don't want say or the ababa wi coming nti me mani so bete me na me answer ma collapse kakra me ti bet ne bom ma collapse nti mani so ti na wan ti ekuta mi ana mbisa se na keke fosumu wai ana mso ma rashi o mutu apam hospital ana mbisa se na John Claude we no mso ye do mu nyina akọ nti that time ye bag ni ye normal nyina wo kan nti dey se ye hwe na o mu phone so egugu kan ye yi bibia na e peka afofo ekọ hospital ho nti ye ko du hospital ho no ana mi ko hu keke fosu na se ni namu abu ana bless so ni namu abu nti mi bisa se na John Claude de no te front no wen no me say awura mu no wa hu say ye de ntoma kata obi ahu gate na no omuma no oxygen cells nti am say omuma no oxygen na anyi no mo de no beto anim ho mo de endura fita ekata no na ke so ndie wo wa nti ye wo wa na se ye se take mu so up and down ni ade no mo ye ke e so mo refer o mo do mo ba Legon hospital just say request ambulance nti request ambulance no say 700 each nti see etia nti Legon for no so almost about 2,000 Ghana cedis nti see SS scanning na answer obambu after that na see etia o hospital day so almost 1,000 something nti etia ni nyina na ja o mo di ambulance no ebe sisa o mo do mo ba Legon campus nti afa na yeso awie ebe ba kono ama motirman for a yaba police station aba church statement e wa pam police station a ya se aba back to Legon campus wanti ewura Legon campus ya aye ko omo ho akohwehwe omo na mo so mo di afre e wo hospital Legon hospital ho na de grave bench na o de the ball ya de di ono hwi anya no but cash ni de nyina ye yam kura nti na sana asemnitie. Wow. Me pa ocho. O say mukofo obi no ni bless na me friend Tom Cruise. Me pa ono so industry person na oye wine. Odo say in case say bia bless e kwa koyesu e wo ba bia ofre no na bia okwa we take coverage at the mano. Nti sana minim say ni blogger nti obi a otra o blog say o perform me on na etwa no but on the video den at the mano program bia on the video at the mano nti mpacho sana ekoye nti onu de o instant wow I bless me nine that say ni kotoje sanu mu buye na keke fosusu de no mu buye ba keke fosusu de okay on the at the hospital na utmi kata kakra but bless me na say okoko makakra ubisa na sema I say ohwe but okata okahia on na car glass no apopo nti wo ni trim wo ni trim nti I say na bottles ni say trim de na ma ye de
yes omfanumra akra mum no mutuni hwe ni ye inti se metiasia Roma Balegon campus hospital okay inti metiasia mu wo mpacho anu na o sei afa na wadru ho ba unim se bia mo hu ye sesia na se still mpacho omo a ye ma omo tina ambulance ni mu no ye ko no 2 cars ye de ko ye ndi omo a ye no omo ko ye ma mienu tina ambulance ni ba ko tina wi na ba ko tina wi ndi ni no kasa sesia yi omo nyina ba be drum nchan a sesia e nyina ye tika mu a omo e ba be fire ko woda omo nti omo nyina wo ye nchan wo ka okay na che se baby na mo kokra mo endru ho ya aka 20 minutes a ye be dru kro mu ho na obi ye overtake na odi be crash ye ka na me pa chok nipa na oye overtake na o si hwe anya ne car no nso police for nsa ka no police for ebaye ndi ye kotro ye statement me na onu so wo police station ho e wo apam police station ndi ye cho ye statement wie no na e fi onu na onu wo police station ho na me pa cho we sure so you okay driver say na me hwe car yi ni dia ye ni say na wo ka say other people are pray we sure say e bia unhia medical help bia na ya declare okay but your medical report ho no so no omudi kai wo me injection e wo ho se be ya na pese omo hwe me but me hwe omo life of say the omo hwe amanfo na enema ye kutu ke yan fo mumbra en crime mum na omutumi hwe omo ho yi nti made hospital report wa so no me kwa ko hwe me Abusia na chese die esi ye na ye nyina yakwa akohwe na ye tie bi eno no na chese na obi ye bo ane de oya driver ono de we mfim nemum Tom Cruise na ono no oya blessed blogger no emum na watemi afamu ahwe ne nkokwaku de ekoso no use na me nteme mense me bu afu chese accident si ambulance man so be 200 cedis dia ye de ambulance me ban so ye charge ambulance near the first mint ambulance ni pa 7 previous ni pa yale yemfa ne ntu mfa ne nko no ban na na dia ba se bia emergency cases bi se yen ko fa ni pa ne nko so ba be gina wa je se abusuafo tua sika ma wo mo sane san wati ase enti Ghana ntina na me kan se Ghana ha no wo am ho ba na bibitu wa eye kwa ye tax no mo de ekoto ambulance ne ba na ade na ba wati ase e to petrol na mo de bia se be previous car na esi wo no enye ayo private car o eye oman na ye car na de no obi ewu se be previous obi nam wo hawo mu ni pe tete wa pramo je pram be fa ne kwa wo so gina make say Ghana has won ye woni ma bi wo no ma wo se ye hwe ni sizi ano wa ase ambulance be fa yale for ase be kokko ma woni mo hwe ni enipa na akwa akoda ne ka se so ye charge so le me iska sana de wafo me de me wona so mo ya celebrities so mo won say na say what you say enti ewi ase we me say one woni sika Ghana titiri woni sika woni tumi bia wase me kwa na mo kwa ko so de she wutirim san say ni ma ase bi ambulance nyansasem ba kura nim we am to sabi yan to sabi nyansasem ba kura nim sabi Ghana for ya mo me nka no kure ewiase no wo ye papa wo ye fa wo ye boni wo ye fa wo ye boni wo ye papa wo be wu akwa agya no wa mo bi aso ala betena mu bi na adan na ni party keke for so nyeni bucket wa sa bless nyeni bucket wa na kwa ko me say akada kura ho bibi sa be si ni ebe ambulance no ma chechecho mo ho a ebe drus ebe wiase mo baba na yo mo hu nipa na da ho se sa na wo se ya na nkekoye na nka nipa ne beduru wo na nipa na fimu a na ka ono anu nipa na da ho ana juma na se ni ana o ma Ghana na nkofo bi dia o dia ne fa mo ne ye mfremu na wo se wo de she utim se Ghana no eye obi dia nti ono na etonton mu niema ono na ekunton mu niema he light bi dia wa bibia mpatru obi dia nti obi ono sika na wo se ko de botom bada na no me no na manhia ya hu bi ya hu go manhia mi na mi nti sare ma we nyina no suti ha adwen wotina wa ase se bebrede sesi a wo ye nipa bi wasa so na wo ni sika ye mfa wo bi ambulance na esi wo se obi pre emergency a
yenye ne hwe yemfa no yemfa no de here say ya frɛ ambulance bra na wa bat say ye be du jana fire service wo ba wa ba e wadwuma de wo so wakɔpa keka ka na si wo adize nya na wotɔ utwia aban twia wo ka ni nyina sa sika no yemisa ye ho ye gye e kɔn ho ya kanso omugotom no mo de kwa kogu no makodi what you say na obi afiri mu se bi nipa kwa ho yehia mu sa abre na nipa na oda ho wu no e me ma obi apase o ye ni botom yi ndi Ghana na de ya ton Ghana yesense so wu sa me bo afu a ana mentemani mu a nya bo apa nsem na ye kɔso no anokwa abufu a sefem na so ye de ye man Ghana mu ase ya na nsem no esisi ye nyina so ne yetim enti se empanimfo ba hwɛ ana mo mo de da nwuma ko bia mo ba hwɛ ama man na bode a ye nyina ne yetim ne ye twetwere wo man no ya to ansam no so da ne ye kwakempalita akache de obom de nyina ba ya sido ye nyina ye nim no wono so ekɔ ya machi de concert bi ase na wɔkɔ wono mo ato no nwom na ne wɔde arecheche nsam ma ye bless ani keke fosu sɛ wo serade be hwɛ na wasom ya rabom ho ban de ama ye nkotie kempalita emra Salema seo Salema papa why are you Wanyatiana. That's right. So Charlie, the person that can say, I think so. Charlie, I think so. You can ask me and see what's going on. I'm saying, the way in an accident, and they also have to say, KK for swimming bless. That's when accident. And what do I say? And tell me dedicate my performance into what do I say? I'm saying ouch. Ouch. Yes, I'm myself. Why did I go to that? Kempalota na busunya kwahwere no so de wo no a enipa bebrebe ebe no na just so dedicate ne performance ni nyina ma lewen ene keke fosu ne bless anokwa ya adie mu unsa ne simo kan na yebo afupa so ase wa man yakoma atoye yem kakra ade ama me raho ene dai obi wu yentwe sika ma ambulance yentwe aye me fa no nipa ni wu na suti na ma we hospital nyina si o owu anasa me de me so akọ hospital oji nipa ni hu tere na ase bi mo je pram ne na akoto no yenko fele card me nsan fa so nipa no nko na onko fele card no ni yenye ni bibi no onko ha and for the how you me nsa na also me say Ghana ha se wan so so na pani for them why o this constitution na ye wule ya ma we no I am telling you chiti so am ready abwa omo na very good omo sikafo na bua wo enti hwe fa ne se wo de fa se otumi se eye na nado babi pani bi babi mahama babi MPP ni bi babi pani bi babi national ambulance man no mto omo so ba pani bi na ye ya ke ba be fa ne na ade na ana sa ye me gina 2 minutes kwa me de ne be ko ye ko airport ye kwa ko fa case wan hu de sisi wo obi bu to ya ya tam na ye de ne ko enti ni ma bi wo ha na ha adwe ambulance ni si wo ye nti e ba ye ne se emergency nti disease ye me fa ne nko na nipa na wono ne da wona wo ko fa no ai se woni abusuafo kwete na wo sinkonwa edi ano hu wie ne nipa ne wo edi ano o se mi just say ya san matuma ba matuma ba eto ba de so ba na ska ne pita Ghana ha
wo yale na wo hospital na uniska yibeku temafiri wo na obi abeda wo ne agye niska sa na wa nti se mempredua sa Ghana for yesre mo mo nso mo ho mo didie mu sunu mu bibia mu na mo nso mo ensem ho se de because Ghana wunya asema mpanifo no se wuni sika wunya asema wasem etan nti wo se de hye yitrim nti se yani ada ho se bi ubu kotokwase a ene to aso nyankopon wo hwe baabi nti de mpanifo no ye nyina nyame so ye dai ehwe wo mu omoma kama yeshuwa se ebi kwa 2 minutes sabe ka kwa full play ende nti wo na wo koto aba no ne ba ehu hia sene wa wo to aba na ma wo papa no ma ne bi so wo ase de preduasa wo tax ne de to to sa ne me ne nyina no omo na omo wa anim no omo ma e wo se fa wo mo ehwe wo mo wi ansa na behwe wo na ye no so na ska no kra asa itemese ye nyina ye nhwe wo ye niam ya ho ba papa wo si ye hiti na chese o manga na nsembo no ma wo ti a no kwa ya na ebufu asefum ya to ansam so da ye de wo Kumasi race course e wono mo ye kwa baby a race course junction ano wa udi ewura ma ko race course wono baby a e ma no tonton do kono na ye kwato blended ice kenken he omo chima na chese edua bi esi wono na me na me edua kase bi si wo na im se bakwa hwe video no aba edua na tinye bu atopragia bi so ama pragia wura na se de yesinya na ntene de sabe de ansha report ni nyama idea but ansha na spinal cord amu betimi akabusha yankwa hwe video no emra na o je ko Kumasi race course mu no amo bia ho do ho mo a omo ya chenche na asa ho na omo mo chon kenche die omo a de dokuno free adankwa me e pa ho no won e ba be yam na afia akodwa so ama omanfo anya bi na won achi na o che se eja kasi de race course kenem en transa no ma ene abusia ma kasi de bi na sa eja kasi no mo chiremu a that's enen na nsa ana jene kedi ebe gusu dia no se jene fo a the photo on free kwada so yeso mo kwa akima te chimai ya so bra che so mo nko no do na che so chiremu a won ma ba race course o mo yo medjuma nti o maka kete ba ko e jene na race course jene mu no ana e wo su dia no ma dia no eye mre ni kwase ni se enu aka ana o manfo bi etuo yi o take atia sutre ya enam so ya man bofo ma me akua sare de enso mo nimu fra ko ho ko ji ka ho fonyini ene o manfo bi ji ho komo a e egusu ni mpene kasa sanke be ya obuko ho kem na se de dia no aye no anhwe na mfa ba kese bi fa ayekese ke na o shop no so no no say reporters no ekokeme na communicate mpene force din komo na omo akoye mpene so operation on tide o hu fa e be timi aboa na nka wonu atimi abadi edia na edi fi ho no mo fa na mkwa so mko keme no na me nya akọ se edia no ehimagu na nya nyama ngukwa ebra edia no adabu no ana ekọ to pragia so pragia ro bi tuma okro ti eto so sa no ana egusu ni papa ma wo mu a o mu dia ho bi kra chi mu a o mu se ipa ne bia ne chebre mo ne spinal cord no ho ebeka ke ba no sente paso a o man mu so na odemo ekọ konfarachi aban asabia ma okokje ayahwe o mu chemo prapa ne di nya na wani fi no a ehia ba se dionu ko na dia asaso de o mu chemo a obinya na de chene chese o mu bi ho mo nte be dia ne emere o mu bo di dia se component ni famo ma po o mu fi so dia ne kese no a enya djuma o ni be dia o chwo di ni ke dia metia ka so wo so re ko pe na ba ko buno na o ma ti sa e wo djuma ne so ya aka so ya ka bebre ewo mo na ko be ya asable ni mu a so mu gusu krani asable ni edi ka so ten ka asable ni bo mo na emu enkum obi e na so tia nto ata no dia ba mo en na dan fa na wo su ye na no pay dia no etimi agu abranche so esi ka say wo ko agine nkwa e wo konfa no che aban e asa do videos ni ma na picture dia ba no kwasem ye e hu pass na ebre ba ye egu ye die ye nche say na do fo wonu aba ye mu gusu plenty e ka say kra no o mo hwe ehwetwa dia afi kwan mu se de be ya ka konia ba die e be tumi akoso wa no e sia na tesi ko fo tia ba ya sa de ba no se eni fa no de nyame ani mo den ka ya se nyame amemu a ansha obetumi ahwe ne nkwa na ye ko ho ndani do kwa te do ba te do na ho ni atentro do ni sentino ye ni wo no bi eto no bi ta sani
Eji komo what chemu what how one shall the neck what you want to purchase so he can't come to who I had need day. You the Pentagon so check 1 0 to the bed and look at what you chip the additional at your chin. The attention bad 3 days here, what I'm saying. And Adriana, as I own said, Janny, and say, Anna came for me by and say, my catch almost say. If Janny would to almost, yeah, almost yen 10 million, and son of Mother Budian. And yes, yeah, tell baby, Janny Bua, and Quebec and cannot move for any of your came from what you man say. If Janny Bumber say, Mumbo, not be careful. Near the end, 10 million say, and yes, yen 10 million. I know more quiet. It's an on almost after say. Yes, and this kind of moment, no much again. I said the entry to my Budian. And a payan came in some one see Adriani, you won't say Bagia, I don't know what drew on my Adriani Butanso, Adriani Bueno, or what prayer on the hospital. And so many as I be and because by a player beplayer, by Minas Shobu, Plagane Nipabaco, or no one at him. Because no Sinipan was Sinipano into another corner. And Adriano Ebubono, Naka be sword one. By a talk I can't do them, it's 20 old Tramuco. Now, Plagan Mom the cars here, and a butonus. The Plagande were plat. But I'm going to cause it. Yavanina, no, fear bear, or Benya bear 31, 32. Go, Sadania Penisa, or a young boy. Sana make an Ghana and Angasano. Your country near poor. The while I will tell you, Assembly, Gianuka Casata, no can Kebuno. Ki ashakura ya mu bibi dada ki an twema ni mu ba anta ga na bibia ya ni slow ne ana ama we nyina aba eti dia me sense ki am e fo ne nagbo se fire service nsu adwa ne se si abu ada ho eti e be so mo mehwe no mo twadua no to mo twadua no se kwa ma to me yi kwa adwa na free kwa nim no ama omo ye o madwuma ka se nsu e twem akoka etia akoyo adwuma adesade ya se o mo anche o mo mehwe no mo nyidua ne influence na se yenso yenye fa hu die wa hanu si abusiana chesara hosama asi ewo Kumasi race course no na we mibufu na mekasa obi tinchan onti ase edua si wo e the problem ebeba yasi yentwa 1000 Ghana and sana ya ba bitwa edua they say 1000 Ghana mi bisa e kwa ho Eko Kufuado ho, eko Nadmofo ho, eko Forestry Commission ho, eko Race Course Company for. Why one as 1,000 Ghana no? Eko ne one son wa ba bitwa edua no. It is say ebu aboni pana. Oh, but who me mas me o man Ghana na gasa me nim so yente chire mo mo yomo de ne ye mfiri mu konfo a. Sutie, wadaro ma tie Ghana ha. Ade bia besi a ye betwe ama na si awie. Se bia ne atwa ama na si awie no. Ambulance de ne dia ni o. Sikana ede to diesel enya wodia Ghana fo nyina dia 1 ba esan se krono keta hye proye etirimodi na wudi sema hye yempanifo ne menti no wono no be fa wono mane bibi kakran hye no ansa na be fa se sika no susi wonu se enkwa aban mu mponi ya be ka se sika ejije ya fi mu national balance de ba ye dia yesi ebe kwa kugu pani guto mu wati ya me ya ya blame aban no we so nya aban asem nadmo menim adwuma nadmofo ye minim dinti ko muti the word nadmo also gugu no mo de ye den obi si na bon san na ebro so a ewa epa to so nya bla wolete obi no mo nya no eno no mo hia no mo gigi sika we si ni dan wo permit papers I say ni akwachi no na sanko asika die basa no muti Ghana no adwuma na wo so mo hia na wo mo nhyɛ bia si wo enipa fa wo na enipa didwa enim se we score so de oba asantima jam ye ba bia wo si principal na sabi previous asuti na bia si ho a ebetima bu eku nipa Semucha adise ye beji sika na se sika na besi ebisa se aban no mu ji sika de akoto Ghana fotuom dabi no wen mo mu ji sika edwomfo na na se hwan ana mu je fra aban ho no what is nti wo se mu yehu sika no aban na etua race course for no mu ntwa dua na pese na o mu ntwa dua na o mu ma wo 1000 Ghana cedis ansa na o ma betwa dua sa 1000 ehimfo na enye mfa ma o mo te wo no abere ho ya aban ya dapade aban market ne nyema nyina se be mpregya sa kemefo kora gina honom ejejeje ticket ni ade o mantimi anda kemefo ne ka emaafo na o mete wo na o motete wo na yenkwaje 1000 Ghana no send the doma machine aba betwa dia na kwa sem wo no ma buti me se obi ka so obi kun a kunu ne kwadam e ba jowati ase
obi catch us obedi uboni a yes a nipa no so de be yo no ye ne kodem because what na ho ma ne to no odi udem say ne kodu police station enko ba bia ayeka enko ba bia se ben lord da so ne nam wo e de na no nsem akwa enko ba bia odi sem niema bi si ya na ekoso wo man ni ase bi biasa arefo Ghana no menim ade asesi asuti ye be ya Ghana betimanya no ntuma pa afri bi 1957 independent menya so picture no mutwa ba kire nkwaso ye da so wo mde pedifo ye nyina ye da so nkwaso se enimu a ye da so nkwaso de esi ne haji papa enti se nipa na wapira ne bisa de aban na yekohwe no kwabu anya yaka ya to yansam no asodia na ya da wo ya gusua e de wo ejina ya asante emantamu ya da wo elko eye asante hene na se tutu ababi opem so na kache eye enano emse memene dano anana efiada memene dano ha nana eye ade wotena se ema eye freemason eku anana ewom no wonom eba ye nana adoye enana eba somye na yakase freemason na miaka sakwa na hyasia na minim se yekuo bi a wo mo kokumi so me we ni mu mamia ha ahyasa na minim se yekuo bi a wo mo kunkum nipa won de nipa moja na ebibi nanso ena me tena ase aye thorough research about Freemason no se there bi said the margin yeme no ente sakra na emom Freemason no yekuo bi a wonom so aye esomo atese Kristo som kremoso ni ade no wonom gye nyankopon edi Nemom was said you said see a summer say a facade aged say yes to Christ and Bujay and Quan Esa. Nemo momentia siano echema nacha say, Yakopon Romo Ginidi. Nemo by a cassa bin yebi a one more your moment send be a one more car, one more GDS and no and a boa woman and one dream a dear one more AD and one more timidi a din year pa na one so one more Bible. One would do dream a pepper, one of my kind, and yamu a reshim, yamu abuto yamua, a boy one of a papa, and you one mukuni passadie, ya jene a chair no cracker sana one dream a dear non so at sea. One mukuni pamunya just sembia, a woman. Ain't no a year of them swatana say, Emma Nico mano, eba ye no, adoya kama, Jumedian arsenal, a year kama. Pa intabusa yankuni yankotwe sadie dwumadian esikopai dwumadie no na ye nyina yakɔhwɛ na
dwumadie no ekọ so ewo na say tutu ababio ne Jubilee Hall honom na dwumadie no ekọ so na eye wompanimfo ne bi eye Grand Lodge na afi o say tutu lodge no wo donate 300,000 Ghana cedis na just no ne Grand Lodge for and on say tutu Grand Lodge for no so man na 25,000 Ghana cedis na statistic no 250 million say on fa emwa na just say Otumfuo eye hill confanoche project na oye no wono mo nso e de abone se na emfa emwa na ye hwedwumadi na etitu nye ntimi pi e na ewosa ekuo no emu a chese ekuo no se dem di kan se dem na mesusu tie esitie no se nya sakra e na etie kwakwa na chese transport minister Ekweku Fori Asiama no no so ewo dwumadi no and ase na national security minister ye Albert Kandapa no so eka dwumadi no ehon na afen so omo grand master ono so most worshipful bro nana osai atwene bonsu no so dwumadi no asenya Ghana half one penny fon kwa amanonefo enso eba be kan na is a Grand Lodge of Liberia ono so MWB Anthony W Deline no one na for United Grand Lodge of England and one so amana senior ya most worshipful bro Charles William Stanley Pierre one also so accounting penny for do pia no be free amanone enya manga na mu no nyina kom hubo mu edi dwuma no e ma ne ye kama na dwumadie no ase no e ya na ase tutu ababi opem so Otumfuo e na no disem atu dwa wono die osini pi esi ne ta aka na se wono die obeka ko no finhia dwonunum enie no onu ne hu da biara da enkotie na namra. On my part, I am committed to make the contribution of Freemasonry useful to our nation, Ghana, excuse me, and fellow Ghanaians, and at the same time promote peace among our nation and this side of the world. 25 years ago, I was initiated into Freemasonry. There's no doubt that in joining a society or club, one cannot help but wonder what benefits and restrictions await one. In the case of Freemasonry, you are left to worryingly wonder more without knowing exactly what you're going to face, and with no one ready to tell you what you want to know. Whatever doubts or reservations might have crossed my mind, all I can say after the 25 years period is that I have no regrets on being a Freemason, experiencing what it enfolds, and in fact what it means to be called a Freemason. Looking forward to the future, I have two hopes. First, that the Grand Lodge will grow in stature in the coming years with dedicated brethren united in brotherly love, providing relief to the needy and acting truthfully at all times. Second, it is my hope that the Grand Lodge would intensify efforts to reach beyond the present familiar areas of influence and reach out to as many regions yet untouched by our activities. Once again, I welcome all. Let us enjoy the rest of the festivities. I wish all a safe return to your various countries and abroad. I greet you all well. Thank you. Abusiafo na chese ya na say tutu ababi Otumfuo pem so na yekotie na no disem ewo Freemasonry for dwumadie no ase ewo ne Jubilee Hall hono makwaku me de enye na pa na metana say aye research about Masonry na me na me say ehu na me na me sure science sao aye books no musua na wonya wo contract na wotie ase way to say eno not just about the bobra and be some farmer na bruni baba dada mo de papa no watam de yede ko de ko what you say adwene bi ne yede share bi before timi say we ye bo utwa moja gusu aye bone onko heaven ya ye bonsam jem so ahye bible ye de abreye enti suti de tie ne say ekuo bi na tese ni ensema na emu oduru ani pata kire matini pie kan be boa na manatena se ache nya ne ma bi ene ye no
yes, uncle for no ewo. Nti wo books akese bebrebe wo no egu archives a untimi nkɔ ne nkɔhwɛ before so be book ni sika obetu ya untimi nkɔ kan. What you say? Nti na me kwa bandala me toy plan sana me nyo research na kwa nya. Nti som omuso gidi se nyame ewo ho. Nyame ne bo soro bo asase omu se nyame. Sa gije ne dwom gidi. Nti kwa ya omufa so asom nyame no omuso de no no. What you say? Nti ya mama ye mu ye se no ne ka don't judge a book by its cover. Wuram Kokin kai book no munsem e futu nsem e wom e de pa e wom no apebi sa e na ewa kotoko ne se bi mpediasa anya de pa go fa no anya de pa se ono na asante nyina ehwe no asua ono na e kasa me asua na no nsem sa ono nyansa de nim die bi na ekura na se bi wo posagu wa na yeso ya de ya fa bi ni ya atu etim ya atu kotodum ya bobla na se pani ne se bi okunyi ti sei onye ni paketo asa world peace ambassador wono no wo sa akuo ni mu a e de ne esi kwan se bi wo babu na wasi so unya akonya se wura ma wusu ye ma me no no abofo no de adwi bi ne be ye den e be hye obutiri mu renye wo na wo gina sesi ya no wo na woni ma de ye ade bi a wo be bi a ofiri se wo kra pa bi aye eno a nyankopon ba ko na ye nyina ye so no nti ewra santene ne bia wo bia na wo nkwaso pia wa ya de Otumfuo se tutu abebi wo han opim so be ma wa ya de papa 25 years ni wo kuo nim wantimi amfa kuo na nsie se bi asantefo ansie ne mai no abeyi akire se bi na na no nyankopon enhyira wo ya de pa suti ya de pa nti wo se obi ahwe ebedura santema ntema ye nyina ebepe kwan bi sunu yakwa problem se de be ya nimje ne nyansa ya so ebi be ba be kan ya betri yeah to I some no so dia na me ka wo se o advert bi o sponsorship bi o pese wo de ba na sponsorship o de ba boa ye ndwemedie na ye ne so o advert bo dwumedie bi a wo do pese ba bo ho dawro adema na pese betwa ye video live coverage o ware bi a wo ye bia pese betwa ma wo bia na be ye ho dwumedie e ma wo bia no numbers no in the screen so na message say obepeke na wa frena ne mpanimfo edi nkita ho na wono mo nso etimi abo ne ye nyina apija samtema so ama etimi akonanim ya de wo to ansam no so dia ne ya de wo ekọ eye Morocco no ne de nkremofuo ekro enyasa Arab fo omo ni America no akoye continent bi na onyina okay na cha say ye ma Ghana mu ha say ye suku for munya scholarship so wono mo nko wo enkosua de no nka ye hu ye de nka scholarship de ke bia bosome bia na ban no e wo sika bia wo de ma wo mo nyama nkitinkiti bia wo so wono mo saka mo mutimi nya asumdue e de sua de no e mo fa ni chema asanyama na emma empo ba bia mo beda sese kra no aya asem kase ama wo mo do mo bedie ekeka kwa afinie sika wo so mo nya emma do mo bedidi ma de wo so de ha dan emma just say omo busuafo a wo Ghana na sansande wo musika ska no so afi ya kodru wa eye kuma bia entimi nya hwe acha sayara wo sempa mo frei ade camera so ma video wo mo ho ade sending penny for Ghana says mo hwe na ho kira ye kom no mo ma meboa ye Freemasons TV yes so aso am the government of Ghana to come to our aid. As ladies here in this country, we are not even able to afford like the basic needs, sanitary pads, and the worst of it always like your parents will send you money and it gets here, it's nothing. You can't even take us as people. Why should you leave your country and come to this place and suffer? But it's not our fault. We were sent here by the government on a scholarship. Brilliant but needy students. The people you see behind me are people from very needy homes and they got a government scholarship to come and stay. Now, it has been more than 10 months. We are going to the 11th month without our stipends. We live in a country where rent is $120 per month. That's the cheapest you can get at a place without security. But we managed to live there because even the stipends we are having is not enough. Now, it has been almost 11 months without the stipends. The question is, how do we survive? Our landlords are chasing us from our apartments. Some of us are sleeping with our friends. Some of us are sleeping outside. Imagine sending your daughter to an Islamic country to come and study for 10 months without sending him money to pay his rent. How do you want us to survive? There are people having debts and they are chasing them. And people are depressed. The last time we had someone who nearly committed suicide. We are asking you,
Maybe you might say that we are making noise. This is not noise. This is not a story we are telling. This is not a narrative. This is what we are going through. Our lives are in danger. We are begging you, wherever you are, Mr. President, we are begging you. If you don't come in, there will be blood on your hands. We are begging you. If you don't get paid in less than 1 week, there will be blood on your hands. Wherever you are, please cry for us. We don't have families here. You are home. At least you have somewhere to sleep. If I was home and I'm hungry, I can go to my father's house and sleep. I don't have anywhere to sleep. And I can't go to school. I came here to stay, but I don't go to school because there is nothing to. We are begging you, please. Some people are already chased from the apartment and they are sleeping outside. And next week, we don't know what is happening to the rest of us who are hosting some of our friends. Na cha say someone ekoso e wo Morocco ye man Ghana mu afọ ye school fo mo kwakọ penim de e de ababoa o man Ghana e na nsi wono mo ho ache wono mo sa no kwaku na scholarship no munye na ya na asa nko mo ba mi tena sutie Ghana de me se wo ye abofra ne ye wo Ghana na nyame empia wo se bi o ma me wa meto sikam na woni made ekora na wo bebere unim bibia obebre yan hwa de o wo si abofra ne nim nyansa woni made na watam na scholarship ba ne wanya na wakotena wo scholarship ba ban wo na wo so support wa kora na wo yan obitimi fiti o unim se ye Ghana obi free Europe beba aba be research e bia e tech free visa ba kora ni free akwa sika ne nyama ne bi na ya gin boom na ya di enti Ghana ne de suti efri kwame nkroma person besinya kro no ne saa na besina koso ani yetimi ko bobosia yesiska ne ba na ira wo kwa bosia ko mo ska ba ira e na yete Ghana fo ma me fo ne papa fo wa yeto aba ye ma me no so te kwam t-shirt nsika kra be de ye beji edi ni akoto aba na de ama wo mo ye me ye ba na ekotokoto wo mo se Ghana fo no suro bibi Ghana fo de ba kwa me hu ni o mo suro mo ni padua o so nyani be body be say anu ntin ye o bibi say democracy ka wage kabi mamen kabi no no so kabi ye wo ye no enye obi betena woni ama ne se bi pesuwa ko bobi ne de ahye ne buto no aka na no ato mo ta ntini nyina ya de ya ekoso wo mani mama be ha gene nti so timi de ni susu ne se mo fra no mo hwe na se mo ntimi hwe mo mabla o mo nsan fo mo mla se bi kokko no ma ne nana betoto ne mama betoto obenya bia ye den edi ebi sama me oba tani do nim se aban de ne ba eko shama na ono na esa be ne ka otna ase 1 month getting to be 1,500 e dan omodem aban ntua enkra na adwuma be no mo ye omo so ya so mo kwakosia enti aban no se bi se wo nkora omo woni bia se bi omo adwene mu dawo se ya wo na wo sa wo boa mo America ni wan Canada no omo nya sa nkora we mo omo wan na fa omo ka hwe omo ma ni die omo de beba omo ni sa beba bi bia boa omo no ye to nkora ya sawram na se bi mpre sa pani bi be so omo se do ko bua omo wies ko beba be ye ni die ne be ka obi ma so what ya se ni nyina ya de ha adwene na aban ne hwe na se bi mpre sa omo fa nyemamu akwa se de be ya mofra bi tisese no da omo ni so adi hu no omo sua de na beboa ye man Ghana no ya to ya nsam no so dia na cha se ya de wo elbusua aba ya san de wo aba ye man Ghana mu anum sei na adu sai atwene wa ampem ye Tepamanhene ne ba ewo ingresi broni ekromo na ode nsem bia to dwa ka se wo no de ne papa pa de ne manyina ne manwotwene awawo mo nyina no suku bia opebia ifu mo frase do boko suku opebia nemum etwaso suku ye SHS paade wonne betene ya atwimu time said die e wo so be wie e wo Tepa senior high school yenkotie na na bayima. Since most of us couldn't happen in Ghana, no, in Ghana I remember, I don't know about now, Ukusco Echo myself. Oh yeah. And to myself, my choice myself. Myself there, Medin, yeah, the war me, a friend Mario George Opoko do say. Okay. Me free Tepa. Yeah, and me co school, me junior high school, any primary, me corner war, Kumasi, Nagis Angels Educational Center. Dr. What in school now? There be. Nay, your competitors kakra. No different. Yeah, different. Yeah, any angels, me no ana yikita Kumasi. Angel Educational Complex. Angel Educational Complex, Mr. Stakoho. Okay. And a Najis Angels Educational Center. I know ever.
no ne wo Santase. Okay. To Kumasi they are both for me no any kita Kumasi. Yeah, and eja me call me to also call Prempe College. Wow. Yeah. I'm out for but then me nwe ho. Me papa no na ya sign contract bi. Obeko school a ope for SS first year. But second year, third year also be we Tepa senior high. Because oyo Tepamanhene that time so no Tepa you tra from then since 2012 until no many nwa about any omom kan ho nya be we Tepa senior high. Okay, so that is what he told you from infancy. That's how the contract is sanity. Sana okache mo na mo play. The rule that why you this one no. Obi a free nwa about so Freemasons obia obeko school a opeba we den Tepa na obeba be ti we Tepa no na me koto so Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Your program be o Tepa ko ye Tepa na me general arts na Prempe general arts but then na me tree into Tepa no me electives no or switch no so me be tree because tree no crown and the throne no na everything because of the out and in and out exactly. In and out. Okay. So mommy be a tree ewo Tepa. That was the only switch for my course ewo Prempe in Tepa. So that you learn tree. Okay. Yeah, and the boy me because not time cry me started nyom na me to me and tonyum wo tree. But me ba Tepa bisua tree tro ni we no. Right now me to me a tree raps ni ade ti e boy me. Ti me free Tepa no na me call Kwame Nkrumah me call political science. Yeah, for undergrad. Till after undergrad, I'm also called GIMPA. I call my master's. After 4 years? After 4 years. I call my master's in public administration. I was GIMPA. To me, we GIMPA. Yeah, when I we GIMPA? That was me. Kwame Nkrumah 2020. And I'm we GIMPA 2022. Okay. Yeah. And my papa koya ohini unim so pe book pa. O se we nyini enya ho de but over ba betina brochi ya ho betina kwa. Sanku school. TC no me say my master's, second master's in computer science, cybersecurity. Okay. At Lewis University, Chicago. Intino me myself kakra no. How many siblings? Siblings ne de me ka say ye 8. 8 ne ye kan say wotri. And watch. Yeah. Yes. Growing up as the son of Tepamanhene, Akonya Kese. Yes. How is it? Never computer science, but for any Mario G, so the dear no worry agree and so on. And we are more Nana Abaso. Yeah, dear. Nana Tepamanhene, Yamana Abaso. I saw contracts on the man watching for any Jano Kawaya, dear. But just when you were in here, what say na mamre. And then a man I say, was so first year the school be up and about Jacob and Morocco, name was second and 30 and Uncle Wadia, one wine. I was so very real. Tepa senior high. Onyadi. What's the way crying Shama in Chrome? Anyway, one. A yes, see, Ananka was a yes, and give a school about me and Benny. Another Benny, Mamma Benny, I was in your Benny. Esimesi Benny. Ba enye ye nana no mahemfu na sebi de bia de me bokoto ko hina ba so Paris ade no Otumfuo nya me kasi ba bi obi nana ma nkwa tenten tena se chene nim die nsu ne mfiri wonana nana ye do ye som so wawu hwe ye wu asante hine ba e wo tech ne ba ne ye funu ba e wo tech or classmates wa the whole asante hine the world peace ambassador ne ba e wo classmates wa Ghana Penny bia sesa ne ma do makogu abrochiri na wo na dia Japan ba bi say o classmate wa da Penny bia sesa ne ma dia kogu abrochiri me bodi wu na chena ko fra na ba ye bi ho ye mpe ye sere wa Ghana de ye boke ne Japan ji say kim benya obi o ba be so no so eso asema ye ken ye no kure aya no krasem Penny bi o Ghana ne ba enko school o Ghana da ba akura ne ko wie school ho kwa kofa na ba ne ba bia sika akese fi ba no ba bia na abehye wo na me ne wo ye ma me ne mo to aba ma san krofo no na ye ma me da so tie kura se ye kura Ghana ha wo ma me betima ye kura 70 years na ne sisi ache na so no kwa afum na ono ne nana ne be bi na ehwe ne ma me no se tua ne ka enti ja ne ma we nyina se wa nwene ho na se bi ukodi bibia chi na he no bi kwajo kura afum so wo se bi previous ama no da so no wo nkwase wo no enti
ye koswa Tepamanhene na na say why adie pa sebi no die akiri obusua wonante de why no na nanu mo nhira mo ma sebi akonya wote so no nhira wo nyini che why adie wa kire sebi uye bi no bi ahwe wo so enso aye bi ne ba ene ko school wo ma wotwe nyina be ko school ho no na se de ebe ye de ni ka be ba kuru no so na ya adie dia ne de wo konsam fufuro mu ehem maami bi ta maami o sister o empire bi akwaku wo bono anya empire ketu o ne empire bi a wo bono eni bra so empire pa kwaku me no be say aggressive prayer bi a wo bono abusua so wani ensa wo ka kire yenye ne nkwohwe empire wo bono mra Erade sanya wan kenra wontimi ne din enti senkunim di aba ne se so de aseda ma wo odina mayum team fo nyina na mo de aseda ma erade se woni ye di ne yie ebra chesi fo su na wo hye wo nso ni monyam ba bibia team ni wo erade kai wo bibia na wo kai kotofo Ghana Brasta fo ebra nkunim di aba enti mfa wo nyina so ye no ba wan so hye wo nsa na this radio de to wanim Erade sanya wan kenra wontimi ne din enti senkunim di aba ne se so de aseda ma wo odina mayum team fo nyina na mo de aseda ma erade se woni ye di ne yie ebra chesi fo su na wo hye wo nso ni monyam ba bibia team ni wo erade kai wo bibia na wo kai kotofo Ghana Brasta fo ebra nkunim di aba enti mfa wo nyina so ye no ba wan so hye wo nsa na this radio de to wanim Erade sanya wan kenra wontimi ne di man you for pa nkunim di o made ne ya pesa sa nkunim di ne bi ba shakotokofo mu sa no empire we de every ni kotoko no sebi Europe mi so wadia wati ase na sebi asanteman ki ni beji sebi timaye opemso Otumfuo nya mekase nkunim di be ba na se de asantene ne de pese de ko akiri nti se asante kotoko di nkunim bia asante di na ede agent na ha nti ni ma me mpa na obona ye be obi ya yesre nyankopɔ so so mpa bomi empire de nyina ya je so amen enya ho mai sanse kotoko wo hwe table line so a kotoko no wo hwe Ghana place ati ni na ho ne form ye de efi what you say Europe so na de ne sini na so and he said before so ba be bo sa kotoko no ba be player ho no enya ade a se be emuhia nti ye da se bi maame ne empire boy no ye da na se pa empire ne nyina so aim to the empire no na just say maame ne empire na just say ya de abufuo na hye dwumade na say nenso maame no empire boy na ma akoma ya bukra to yeyem yakoma to yeyem nti na just say kotokwa monyere mo ho ne nkunim die no maame na empire no nti menya wo mayen ya wimu wie kra dia yenkenkan ye comment no ebi Paul Adutwum oya dia pada ne den na ohwe ye ndwumade no say thank you for this wonderful show. Oh, Paul Adutwum ya da sepana fenso Kofia do say hello sweetie and kwaku Kofia do Germany nyankopon shraw ohwe ye ndwumade no pa nyankopon shapa Mr. Handsome TV was say na bedia ko enana please send me your momo number. Hey, you guys are doing well. Let me dash you something small. Hey, but come on, can I get the back door? Produce a grant. But that's right. Na face of Prime TV was saying, Mr. Handsome, God bless you. Okay, yeah. Jennifer Jane Bosco Ahinzi was say, hello, I'm watching you live in the UK. I like your program. Keep it up, guys. Thank you, Jennifer. Me baba Okay. Abrabia will be signed up with Tamben and program by Jennifer and home fan. It's road man one Sawyer. Why I said you know and easy. Abaya fin has said in previous or woman 22 23 now. Oh, you can which men were born a brand. I mean, Sawyer. Prime TV, BOC 2 cars accident. Why focus on Lewen alone? Because he's a public figure. Oh, Ghana. And nothing. So the police needs to take the case on, but they will follow superstar. Poor Ghana. And my Ghana idea. And I think so. Ma Vida, your boss. Hello, guys. Ma. Hi. You're super. Ma Vida. Yantunka cranky. Ma Vida, Miss Rowe. Ma Vida, and you may have a friend in wedding. Come on.
you want come in my vida bedin ti be free my vida na ye ma pon vida show one na sample ye be free o free apa if ha no bedim come my you and then Mr. Sam TV also someone's life is in danger. You're asking for money before picking them. National ambulance, they are lacking sense. Ish, I'm wording. Some of us told I can't say anything. Lord the jail say it's good, pa. My master people still love MPP because of lack of education. No. Paulo Chuma say, oh my Ghana, that bang, yeah, that bang. My father be also prayers move pro max. Prayers move pro max, prayers move pro max. That was your comments on the boss. You ain't can canning in I am from a hundred brother Macquine. I might the comments in the Juma Jenny and I demo as see so that he can kind of or adverts being up as about the room up as I was sponsoring Juma Dina. Numbers no screen as 0244 961189 0244 961189 or from penny for ever Joso na fe nsɛm bi a ɔno ɔbɛka bi a mama Joso